Kuna wakati tunapitia katika shida kiasi ya kwamba tunaona kama vile Mungu hasemi na sisi, Mungu ametuacha. Hapana, Mungu hajawahi kutuacha na anasema kabisa sitakuacha. Ina maana gani? Katika kila mazingira ambayo unapita, kuna kitu ambacho ninakupa cha kukuwezesha kupita hapo. Anasema hivi, na katika kila jaribu nitafanya na mlango wa kutokea. Sasa hilo jaribu ambalo unalipitia, nini ambacho unakihitaji? Unahitaji neema ya Mungu ili ikufungulie milango ya fursa ya kutoka katika hilo jaribu. Pia neema ya Mungu nitakaye kufungua macho ya wewe kuona mlango wa kutoka katika hilo jaribu. Sasa lazima ujifunze kumwomba Mungu sana na neema yake sana ikae juu yako, ikuwezeshe na kukupigania sana, na utisho wa kiungu utembee pamoja nawe, ukikuongoza na kukusimamia katika kila jambo ambalo unalifanya, ukazidi